Gikundi kimwe kia mbeu mbithi baranetithia ba bikibiki kuma Ntere Chamara ni bombite guchiringanira na kurugura biashara ya kwendia betirori mbeu mbithi baba baria bombite kuthara kiri biashara iji kwa miaka 2 nandi ni borite thirikari kuthugania uria bomba kuringa njeki mbeu mbithi ni bachokete baeja na mataro kiria yuthi bangi kuthugania njira cia guchumiria bari bongwa. Inui nyembo nkemi na nkinyankuro chiandaka chia bikibiki kuma mbare chia ngoroki wandi ya mwembe kerege chigombunge kia Mara. It has been a very long journey, a very long journey. Haijakuwa mchezo. Rugendo rwa nkurukia mianka 2 muthenya we mundiru kinyete mwicho na nkinya guciara matunda. Kawaida kutha ikundi na kebua ndo twithagwo tukionaga rio ndeka tukwiwa tio anto baithe twamberie na 20 tutaingurite na account tutaije kigitwa atwene certificate. Gikundi gikende keruguritie kithima gya kunywa maguta mabetarori mbari nu cia nguruki nyuma yao kuthinika gwa kagita pa kiangaikaga nonto bointo mwanya kenda gukinyithiria kiroto giki. Lakini tukwere twisiema project ya maguta tole tukambiria kwa tukathi gwaka filling station jirani atutena mugunda ya the process yendaja muno nonto na end ya campaign twambia guswa mugunda bwa twengero thani ko twengejuruta omthere uthaino gutokwari thaino kira twinakyo gitumibo gutwana ni launching yetu ya maguta our filling station ya ndakaimbethi ya youth generation. Umbani bwa gikundi giki nguruki bo gwatiritwe ni kundi mwanya kiri ogo gikundi kia mto kiombeta kia opko araba bakirite na nkinya kubekira maguta mamakenda bakaria gapora kwa bora bakumba. So sisi hatuko tumewapatia pesa cash. Chenye tumefanya kama Hopco ni kuensure that wanataka nini, wanataka filling station. Filling station ina cost pesa ngapi, kuna tanki, kuna pump inatakikana, hizo zote zina cost pesa ngapi, tukaweka hizo pesa tukadirect kwa suppliers ndio waweze kuweka hii mafuta ndio hizi zikajengwa zikakuwa hapo. Sisi tutaendelea kuwashikilia hadi dakika la mwisho. Maono yetu ni wao wainuke kwa hii vijiji na vijiji iweze kuinuka through them. Kiatho ni KMCA wa wandie ni amwembetwe Jones Kinegeni kana kuota are kinya kwibonera weru na nkinya kuona nthaka ino cia bikibiki cia nguruki kiranchokia. Ntuko ino kindu kimbithe ni onkwenda kwira ntuko ino guti kintu kia bure into bia bure ni biathirire ndenda kuga antu riba gwatane groups na bote gwatanite groups kintu giko ni thirikari butimba ukikinyira kwa ubo batigere na unja bate group no iriku ni badi bebange ni kanda bombo ukinya kintu kia thirikari na ni kanda bombo kumenyeka kuria bari mashinani ntu bote na group ugatinda kukwaria na gwenka lakini wote mtu wakwigua amona bobo atongoria baba uritia tori gutirira na nkinya kugwatira kithima gike kiandaka cia gutigira gigukura na bagukurukia. Oneka nkuga community ni geri kupa support na kubalombera na kubagwatira na ria mwisho nkirikia mbugi ona ngabana wetu Njoki wa Tharaka County au bagatane na MCA wetu bekire antu babona kaburo cia tukinyete ntu bukone bekire maguta lakini atukinyete no kuona gutino kablo sikana andiko. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara. Bitagwa Mate ni Mogambi.